ukuthi uJanuwari kusho ukuthi izinkukhu zakamagogo kufanele zilambe gamane ngidla ikhabishi kunokuthi zona zingayi. Disiya ngibuye ngamandla ngizispoila kuphela namuhla ngifuna ukuzibamba ngebuffet. Ibuffet or ibuffet kona lokho mara kusalako ziyodla kamnandi. Ngasho ngaqala ngididiyela lapha ngihlanganisa ngiyenza imixture njengawo mawumixture ibheetroot emnyanyeni nerice. Mara kusuyiwani uhlanganisa ibheetroot nerice sona emnyanyeni sibaningi phela imnandi kakhulu mawungasaboni ukuthi ithanga belihlezi kuyo. I wonder le khombe ngiyenza lana ukuthi lezi nkukhu zakamagogo zizoyi-enjoy na, but hopefully zizoyi-enjoy phela ama-rabbit pellets ayenza ukuthi izinkukhu zibekele blind. Since vele nazi ukuthi uJanuwari uyadonsa blind ngivele ngathi yazi nathi ngiwatheke ukuthi izinkukhu zakamagogo zibekele zibe namaqanda amaningi ngingaphathwa. Phela mawudla iqanda uhlukanga nomuntu odla inyama. Ngisho iqanda after lapho liba inkukhu, after inkukhu siyayihlaba sidla inyama. Naye yokuqala seyifikile-ke ngiyibona ngibhekile emehlweni ukuthi aya-enjoy le buffet. Ngabo 7 izabe sinamaqanda ayi-38 and the next month. Ayi mara yazi nathi ngiphume ezinkukhwini kahle kumele ngizivalele nokuzivalela. Ngiwabonile ama-post wenu lapha ku-TikTok nithi sivuleleni izinkukhu zishaye umoya kanti namanga ngifuna ukuzibamba nenza ibrayi. Le post ngibona ipost u-DJ konje u-DJ bantu DJ ufatso kanti abo-DJ bakhohlakele sebafuna ukudla izinkukhu zethu. Mina bengithi abo-DJ badla abafazi babantu kuphela. Manje disiya ngifuna ukuthi igcileza kakhulu kube i-vlog after vlog kahle kube kuya ngami ngishaye ngama-vlog everyday. Ngithi ngibheka kwenye website yethengisa izimpahla zamantombazana ngokuchipha lapha ngahlangana nazi izinto. Naso-ke i-Stanley Cup se-tripod ngadlala ku-Stanley Cup ngaze ngicabanga ukuthi nginemali but i-cup holder ihambelana ne-tripod khona la. I know si-blind ngiyokhona ukubeka i-drink yami lana eceleni ngapha ngibhizi ngishaya i-vlog ngihamba istubhini lapha 120 without ukuphazamiseka. Nayo-ke nyeka angiyazi nokuthi yini igama layo but lena ukhona ukuyibeka noma kuliphi khona ikubheke nge-engel ufuna ukuthi ikubheke ngayo. Yabona uma kuyi-technology ithuthukile-ke ma yes sikhona ukuyenzela izinto zibe bulula especially uma ngabe uyi-content creator ihamba ngekara. Ukuthi ngiveza kamnandi kanjani yabona manje sengishayela ama-vlog okutravela from here to Cairo ngizobona ukuthi ma-Henry capable. Hey bheka cishe ngaphuma lapha ngingakavula ngegate bengiyozwakhala bogoma manje i-technology yema-Henry ihlakaniphile-ke ngize sekhala bo-tut you didn't open the gate. Ngasho ngilivula fast lapha sengingene eroundini ngisho ngifuna uthesta ukuthi ama-tripod asebenza kahle ningibona nginjani ngazi nokuthi ngiyakuwe. Kube kunomuntu engimazi ka-Rustenburg ngabe ngiyakhona yini guys imall ekhona ngale Rustenburg engingahamba ngiyodla kuyilana. Ngiyadlala hayi imall uJanuwari maye kuyanyiwe at least i-rank-ke yiphi i-rank edumile ngapha epheka ama-plate amnandi ngoba bengingazazi ukuthi ngiyekuphi ngivele ngathi yazi nathi ngoshayela uvenda boy i-round lapha ngiyomcheck ukuthi zikhiphane phela kudala ngamgcina nguzazasho ukuthi lokho angithungela ijini nganyamalala. Mangifika lapha ngimthola sekaphuma cishe ngasindwa izinyawo konje sengihamba ngemoto cishe ngasindwa amatayere. Ngithi ngiyambuza ukuthi yandwada waphuma kuchisa kangako ya but hayi bengithi ngiyogibela itaxi ngothenga amalaphu lapha ngiphelelwe amalaphu okuthungathunga ngadazini agibele esifayi lapho mfana ngikhaphe khe ngikuzwise ukuthi ema-Henry hamba kanjani. Fast bese sesise-town lapha sidlule Bread and More. Yabona uma ngabe ukhulele eMiddelburg ngikuhlala ongayazi i-Bread and More labe bashaya esinye isinkwe esilungana nesukesi abanrazana bequde. Hey mara wekho amaqude neminyanya yokugcina ivekele khe siyodla inyama mahala phela sinomshana sibhubhudlile imali ngoDisemba ngama-cricket. Yes sir. Kumanje lamabhox wama-cricket agqwele lapha edustbin asakhona nokulahla sesilahle eceleni umasipalata Mario nini inkosi yami. Hey yabo vendor boy baziphethe lesigodi zokuthengisa amalaphu bengingazi nokwazi ukuthi bathengisa amalaphu lana mara bengihlala ngidlula khona everyday. Sengiqala ukusola ukuthi lo muntu lo nophethe le tender lezulu yivenda-ke phela nangoku uvenda boy yathi yena manje uyothengisa ama-bucket hat wenza special buy one and get one free. Shuthe kakhulumile nale venda lasekabi ukuthi voma khathi mayimise kancane imimvula mina manje nifuna kuyenza amali. Yazi nizabe nifuna ukubuza mina ku-inbox ukuthi manje malini le bucket hat. It's 250 ofuna amanamba kavenda boy akhona ku-caption buy one for 250 and get one for free. Kodwa ngene njani enyakeni omusha bangani bami ngathi inkosi nganibusise nilondoloze ngaso sonke isikhathi kahle lisiye sengicabanga ngoba umfundisi nilethena ama-CV wenu ngizowathandazela nizoqala. Ngiyadlala mara lo nyaka lona ngathi ngaba unyaka wezinhlanhla amathuba wemisebenzi avuleke. Good luck kuwo wonke ama-matric 2025 ama-result ayaphuma soon. Ngiyaxolisa ukunikhumbuza RF the Blue ngiyazi omunye sengivele ngamphathisa i-stress immediately.